guslara na samom kraju. Gospodina, može se podići ovdje. Izvolite gospodine, ovdje podići se, uzmite gusne. Ovo je Drago Lugurić, čovjek je došao iz Australije. Prije 7 godina je kupio od mene u Australiji i obećaje da će doći jedno za gusla kod mene, došao je na večer guslara. Ajmo ga pozdraviti. Moram još nešto napomenuti, čovjek je od mene kupio gusle u Australiji, bez ikva razgovora izvadio $1200 i uzeo gusle za ovdje novac. Sad ćemo ga poslušati malo, još malo tišine, i onda ćemo gangati, pivati, razgovarati mjesec do ujutru. Samo još malo. Molim vas. Dragi prijatelji, dragi gosti, dragi moji ljudi, ja sam Hercegovac isto koji i vi. Oprostite mi, a mene je sramota gusliti ovdje, kad čujem kakvih guslara ima. Ali ja sam bija, ima 3 sitni svoje CD, što sam zna čovjek u Australiji, što sam kupio od njega gusla. Nije $1200, $2500, a on je dobija samo 1200, neko mu je odnio. I dragi prijatelji moji, mene je sramota, kako se reka gusli, kad vidim šta ljudi rade sa guslom. Ali ja imam 3 sitni CD, ja sam dobar guslar u Sidneju, ali među vami nema. Ali ja ću probati nešto. Čovjek nam je večeras eksponzorira, pozdravljamo nek završi kako zna. Iako kao biser grana posta svjetlo naših turnih dana, nalazi se sred Hercegovine, crnica ga dijeli od Čapljine, a pripada župi Međugorje, odavljine vrsto fino gorje. U to župi još 3 sela ima, granica se ne zna među njima, pa se čini ko je na cijeli